Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Mana Andrea. Adda ka din ni Romana? Ada nga busy. Aglablaba. Nagado di labaan na. Kasta ka di manang? Apay, anyat masapul mo iti kapsat ko. Sarong kara ko mamanang. Busy ni Romana. Ado ti labaan na. Uraya mamalpas no kayat mo. Day tatalo siguro nga oras. Tulungak langan manang. Ay sanan. Kabaalan na day jay. Saan nakasapulan ti tulong mo? Si ngarod manang. Baliwak tulangan ti sumarungkar. Sige. Into na da oras na. Ngam panagkunak. Awan oras na mangsango iti sa nga ili, Rico. Ala, mapankan. Tagluto akpay. Manaktak ka na yan. Romana, pilya man na yung bagti pakirelasyon na wano pa kaya sawam to. Panunutam ti kinarigat ti panagbiag tayo. Manang, pilyam tayo ado ti sanikwana. Tay baknang kunak manlangan. Di naktultulada na nakiasaway ti pada tayo marigrigat. Kita am ti sitwasyon ko. Ti sitwasyon ti panagbiag mita. Nagkutong ako na makipurpurdiya. Tanudyak tulungan ti asawa ka makipurdiya. Awan igatang itigatas dagiti ka nakam. Manang, napintas ka ading ko. Ado dagiti agar-aram kan ka. Iso sana tilak aklunam dita Kita am tay maipayan na kay tinapintas sa panagbiag. Panunutom ti rigat. Kat, andan pilim ka dagiti agar-aram kan ka? Kwa manang. Nuawan pa'y, siyak tagpili. Ni Mario ti pilyam. Napintas so ti masakbayam iti puder na. Nalawa ti dagada. Nalawa ti talon at tinawid na kadagiti pimusayan na dadakkel na. Siyak ti patsyam. Tayin inauna akngam si ka. Iso dangganak, Romana. Andrea. Apay nga inaknak Ma'am Jadem. Bayam ngay so tagpili iti pakiasawaan na. Ay na, pagsayatan na matla ti pampanunutak tatang. Kaya't yung arod ang maitulad kanyak, padak nga marigrigat tinagtinagak. Kitaan nyo man ti pamagik, kaslak latakong ang naganak iti namin 5 asag dudusi ti anak na baboy. Kayod dito'y, kayod dita. Kakaasi ti bagya makipurpurdiya. Ngamawan matla taurnong. Mapan amin iti taraon kan gatas dagiti anak me. Ay, kataganos ka. Adan tumulat ta siguro ilulong awyaw anak ka. Ay, awan latam mo kung tatang. Awanan namnama. Iso ani Romana tayan tinamnama tayo. Siyempre, nubak nang to ti pakiasawaan na. May ranod tayo akabalay na. Matulungan na tayo. Iso tulungan dakman amang bagbagay di kabsat ko tatang. Ibagayaw, tani Mario ti pilyen na. Tan nakasiguradon tinapinta sa masakbayan na. No iso ti pakiasawaan na. Papa naman na Rico. Agpagapas ka nung datata sa torna nang inak makipurdiya. Ay na, awanin na namo nanak ko. Diretso mo ti pa nagpurpurdiya mo. Mayat kit diyan nang. Tapno diretso ti sweldo. Kaslakmat lamang opisina ano kasta. At iwot pa ikat idan Takin sinas katapusan ti panagsweldo da. Dinto ta siya kat inal daw. Agina na kamot. Anak. Adarabi apa naginananang. Umdas daytan apa naginanak. Ti pan naturog ko iti rabi. Manang Andrea. Adda ni Romana? Aywan! Adda Mario. Sige, sumrag ka. Umay ka. Agya manang manang. Ay na, motor mo daytan nakaparada ti tarwar, Mario. Un manang. Kagat-gatan kulay din namin sa nakalman. Aya! Wow! Nagpintasan? Nangina daytan niya. Una. Nasuro ka 100,000 data. Wow! Nagninamatan? Huwag gayam. Anyat kahit mo nga inuman nga Diyos, wag kapi ka. Saanan manang. Kalkalpas ko nagmerienda di sentro. Ni Romana ti kayat ko akasarita. Mabitla nga ron tayo bak. Agdaldalos nga min ijay likod ka. Ang nalpas day jayan. Day, di mo tari ko dyan nakasakay itinuwa nga nagsardang iti batog anak ko.
Ay, wan tatang. Umay man nga ta sumarungkaran ah. Ay ka, mayat mo ti service ni Rico niya. Anya mo day tangay? Nuang? Anya ko matimayat dita. Nuang ti service na. E din to ta ni Mario kat ngingi na motorsiklo ti service na tatang. Walang nagagat ni Rico. Bilibak iti kinagagat na. An-anwam ta kinagagat no awan mat dagaso kayam. May mayat ni Mario tanalawa ti daga na tatang. Iso tinang tawid iti dagadang iti dadakkel na. Agmay sa nga anak ko naman. Ay ka, depende. Ano asino kadakwa na ti pilyan ni Romana. Narigat mo no diktaran ta ade manakaw. Ay na, masapul diktaran niyo Tulungan tayo, tamang ano di na mo ti pilpilyan na. Anya? Basta ni Mario ti kayat kong aklunan na. Period. Manang, niriko ko mati kayat ko. Iso ngamin ti pakarik na agiti ayat. Ni Mario taklonam. Dakas ka kanyat may pilit mo ti kayat mo, Romana. Manang, ibagbagak lang arot ti pagsayata mon. Anyat maganap mo iti dayjari ko. Kat padamot la makipurpur diya dayjay. Ha? Naimbag ni Mario tanalawat ti dagana. Di kan to agrigat iti puder na, Romana. Iso taklonam. Basta demo ni Rico. Tawan na pinta sa masakbayam kan kwa na. Mabuti nga ka ni Manang tatang. Iso ni Mario ti aklunak. Ang masino aya talaga ti kayat mo kadagiti agar-aram kun kanak ko. Ni Rico kumaangam saan mo't akayat ni Manang. Saan ba't nga iso ti makidin na wano makiasawa? Si Kamot? Iso si kati agpilay. Ni Mario latan tatang. Tutal, adamot punto ni Manang ko. Tamok at inapinta sa masakbayag ti pampanunutan na. Wan, ang malangan mo ta makidin na ka iti di mo ayayatan. Masursurok tumatla siguro nga ayatan ni Mario tatang. Kastamot ti ko na ni Manang. Malah makamukha nga rod, Romana. No kasta, inaklon mo ni Mario, Romana? Wan Manang. Nasayahat nga rod. Kasta ati rumbang. Agtulnog ka kanya ka Manang mo. Tamas amok ti bagbagak ngam sika. Ado ti experience ko ngam sika. Manang. Kat anyat ko na ni Mario ngay. Ikasar na ka. Awan mo ti bagbaga na akasta, Manang. Ne, apay ngay. Dapat kasaradagusan. Di yun itantanpay. Tapno mayalis ang dapilyedo na kan ka. Awan pa'y mo't masasauna may papan iti kasar, Manang. Kaano ngay nga umay? Tasyakman ti makisarita kan kwa na? Mario, ading ko. Tangay inaklon na kamatan ti kabsat ko. Agayan ayat kayon, anya nga iti planom. Ha? Plano nga niya, Manang. Planom amang ikasari ti kabsat ko. Wanto, Manang. Intun masango mi. Tani, busy akpay nga minita. Ha? Ne, anyat pa ka kumikumam nga Mario. Di ka dinalawa adaga na ipatawid kan ka? Saan Manang? Ada sa balay pa ka kumikumak. Ang no kayat ni Romana, yawid ko rin balay. Akat mabalin latamot Mario. Total agasawa kayon tumot. Isungagdan na kayon. Basta di mo liplipatan nga ikasar ni Romana Wan, Manang Andrea. Di ka madanagan. Mga nan, Rico, nakaluto ako. Sige lang, Nanang. Diyak tayo mabisin. Ay na, madlawan na unang tipang panunutom. Anak, di ka kumaunag ladladingit. Amo ka nasakitan ka, iti panagpaay ni Romana kan ka. Ngam di ka unay paapiktaran. Aglabas tumutlaang dayta. O, Nanang. Makailiw-liwag kan tumutlaang. O, Nang. Pilitot nga awatan tigasat ko ka ni Romana. Romana, yawid na kan ni Mario. Anya, ala, saan kami pa'y mata nagkasar, Manang? Sumarunon to takasar. Bastag din na kayon. Takas tati kayat na. Impakadanan kanyak dayta.
Nasaysayaat mo't lang nagnagad ka ni Jabalay na. Tapno sigurado asi ka tim asawa nanto. Ha? Imbagakmatan ka ni tatang dayta. Impakadakan kan kwa na. Isong awanan ti rumba nga pagdanagam. Pasensya ka nito balay Tani, sana na urnos. Manipod ti manaw ti babaunan dito Sana na urnos ti balay, Ramana. Bayam, tasyakto ti mangurnos ka dagitoy, Mario. Agyaman na ka. Nagrigat gantag may sang agbibiyag. Iso nasayat, may tay manugot ka na makidin na kanyak. Addan kadwag dito balay ngayon patawid kanyak, dagiti dadakkel ko. Mario, agriing kan, aldawan. Alas 10 ni tagsapa. Nakaluto akon. Mabisina ko na mangurura iti panagriing mo. Buwangon kan Matulog ka ba Umuna ka naman. Sumaruno ako. Ha? Ala? Inturog namanan. Agpagapas kay samat din, tata. Ay, won barok. Intun bigatan. Agsapsapulak nga ron iti tangdanak nga gapas. Siya kong tata. Awan mo trabaho no bigat. Ay, nalpasin aya, tay pakitang tangdanam ije daya. Kalkalpas na di kalman, tata. Ay, sige man nga ron barok. Ay, naimbaglaagin tada ka ang nagagat ang mapurpur diya dito lugar tayaw. Mabalin, jak ngamin kaya ti mabakante, tasayang ti aldaw, tata. Nakagagagat ka. Kat awan mo't asawa kan anak mo suportaram. Ay kat, para iti masakbayak to, tata. No kayat mo, Mario, dakamin kan nila kay kutimang sukay iti talon mo. Saan mo sa matamasango nga si kasuan ading ko? Talaga saan manang? Masalutak nga agubra iti daga. Ha? Ay kat ipasukay mo na kada kami. Ay kat, sige Da kayo ti makamo, manang Andrea. Sayang tinalawa at alon na tadi namat amo asukayan anak kaw. Sana bali ata da kamin timang sukay kanila kay kutatang. Mangted kamin tulay tibingay nan into nagapit kami. Mulaan mi man iti pagay. Kat numalpas ti pagay, agmula kami tagdudumaan nateng. Ay paabangan na. Awam mo timbaga na kasta tatang. Basta sukayan mi kanulatan. Mangted kamin tulay tibas si tabingay nan Nanang, adaba nga kadaga. Mula ak iti agduduma. Akin dagangay. Dagatyam amo ti gayam ko, nanang. Anya? Ay na, nalawa dagaday dyan, nanang. Ado ti maimula. Tinawan ka no ti panagbayad ko iti abang na. Nalaka lang ti imbaga na nga abang day dyan, nanang. Tatang, umutang akman iti kwartayo. Awan igatang ko iti bagasmikan ni Mario. Apay, awan kwarta ni Mariaw? Pangalaan na ko may iti kwarta na ngay, kat awan mo trabaho na tatang. Kun nagsadot, at dalay di balay amat maturog. Kat nawan masida, siyak ti pagpupudutan na awan madiskitar ko tatang. Aniya, anak kaw. No kasta mo lagayan ti sitwasyon mo iti sidong ni Mariaw. Apay no sinaamon. Total saan kay mga nagkasar? Saan pa naladaw ti amin anak kaw? Tatang, medyo nabayag mo't basitan ang nagdan na kami ka ni Mario. Iso anasursuro ko nga inayat. Iso asa nakas ka rin at ibagbagayo. Nang runa kat aginawa kun. Ay, kastaya. Ay na, anadam garot ti bagimanak kaw. Di ka na agbambandaw. Tanay, masiko ka maghayaman. Sige, mabit lang. Talak tay duldulin ko a kwarta. Tay pautang ko kan. Ay na, naggasat ka tagbalintong asawa mo, Rikaw Barok. Nagpintasan ti biyag mo ita. Naggagat ka nga ben. Kapilitan nga gagatak nga trabaho iti daga. Tawan mo't inailagpas ko a kurso, tata.
Mga sawa kang aminin, Barok. Wento tata. Dumteng tulat taday ta. Sige tata ha. Labsan kayo pa eh. Tainak pa iji uma. Sige lang, Barok. Ay, nagkagat dahi ta, Baraw. Awan ngagpay sudagana hanggang nadiskartay. Nagagat na makipurpur diha. Kanadap abangan na daga. Kat isuitaan ti pagapapitan na iti adu amula. Ay sayang. No iso ko mati na asawa ti anak kao ay nagasat ko ma. Hanggang saan may tapon no nalawa ti daga ti nakiasawaan na. Hanggang sadot mo't amang sukay. Isungawan mula serbina. Anak ko, ananum jado nga urnong mo no di kamot mga sawa. Mga sawak to no masaraka kuntay talaga apara kanyak nanang. Wano, ni pa'y laruman na tilinaon ti puso. Ah, Agpudno ka man kanyak. ni nanang tilay bagbagana. Saan mo ta? Ay na, no bilang pudno ti atap ko. Baybaya amon ni Romana, tadan asawa na. Di kan mangnamnamakan kwa na, anak ko. Agsapsapo lang iti bayar ti dagari ko. Ilakok ti talon ko. Nay, apay nga ilako Mario. Sayang Ada pangaramatak iti kwartari ko. Kanjak matla pa kay ranudon da jay. Tadimot mangmangted iti bingay ko da jay manang Andrea. Bukbukudan na mo ti mapapit da. Anya? Wanri ko, isang nga ilako ko. Gatanga mo. Ay, sayang. Nood ako makwarta. Gatanga ko. Oh, imposible nga awan kwarta Rico. Nagagat ka ata ko. Awan kwarta? Kwa. Sigurado anang ina ti balor da jay atalon mo. Diyak ka bala nagatangan Mario. Saan nga umdas ti ornong ko? Di ka madanagan. Tasan anang ina ti panangila ko. Nalakalayan. Basta cash Ha? Apay? Manuti panangila ko Mario. Pangaramatam iti naglakwam iti daga, Mario. Ipustak iti sugal. Tapnog doble ti kwartak. Anya, ala, sayang ti kwarta. Sana sayang. Basta mga bakak. Masiguradong nga rod ang mga baka. Pag negosyo talaangan, taoray siyak ti mga sikaso. Saan? Kanun tupay nga umado ti kwarta. Mabayag nga umado ti kwarta dita. Nay, apay nga asublatom ti daga, kat da kami mo timang suksukay, Rico. Nagatang kong aminan manang. Uray pay! Ay, saan mo ta kasta Ipakadayo pa'y mo't nga umuna saan na kasta? Kasanon nga dagiti mulam Sige manang Andrea. Uray apitin nyo pa'y amin dagiti mulay Tayin to na apitan. Sublatag ton. Anya? Adto ti papeles ti daga manang. Mangipanagnak anagatang ko da jay. No apay mo't ngamin ngayon lako ni Mario ti dagana Unay mo't Kat, ayan tinaglakwan nyo iti daga Romana. Awanan amanang. Insugal ni Mario kat naabak. Aniya. Nagapa kami. Isopi manawa ki balay na. Siyak ti pagpupudutan nagapoy ti pan nakaabak na. Manjakon manang. Sinaakon ni Mario. Ay katadakan ka day ta Saan kay matkid diya nagkasar? Sinaam nga rudan. Tama nga no agrigat kanto iti danana. Tawan mo't tan dyan nalawa talon na. Naimbag nga oras mo, Rico. Agparaep ka din? Inton bigat manang. Apay ka di? Ay, kwa. Mabalin nga umay kamin tumakipurdiyak ni ading ko Romana. Ha? Una, manang. Day talaga yan. Ay na, agyaman na, Rico, ading ko. Inta makipurdiyak ni Rico, Romana. May amon na dya, Mario. Di mo sublyan na dya tao. Talaga dyak kayatan, manang. Ngamin, kanayon ng ti panagapami. Sige, inta nga ron makitang dan nga graw pinton bigat. Barang mapansin na kamanan ni Rico. Ha? Ay na, agpapansin ka kankwa na Romana. Baknangan ni Rico. Tilay bagbagayo mat manang, kababain. Pagbainam ko ma.
Kat sikatin, nagpatpatayan day jari ko ide. Baka isuasana na nga sa asawa, ta sikat urayan na. Ha? Anya tamom ngay. Iso ano agaramanan kan ka. Wen adagos ti sumbat mo, rumana. Manja, nakababain day tang ibagbaga manang. Ay na. Managbabay na talaga di kabsat ko, Rico. Mabayin ka numot kan, iso asyak lang ti umay makipurdiya, ah? Ne, apay ngay. Anyat pagbainan naman ah. Ay, jak man mo ngam, makonkonsensyon samet, gapu iti panang paay na kan ka idi. Anya? Mababain unay kan ka, Rico. Awan ti rum mga pagbainan na. Tanabayagan nga inaklon ko tigasat ko kan kuha naman ah. Narigat mo't no ipilit ko ti bagik iti tao, asaan mo't ang mangayat kanya. Ay, kwa, kinapuno na, si Kati Love na. Si Kakumati pag-asawaan na idi, ngam pinilit ngamin ni Mario. Ah. Nawayaman ng jekabsat ko, Rico. Mabalin mahit nga ituloy mo man ng tagaram kan ko, ana. Ta sigurado akayat na kanday chay. Kwa, adamot nobya kon manang. Ha? Kat umadanin ti kasarmi. Mawis ka ito manang Andrea. Ay, kunak no awan pay. Adan manang. Ipasar kong to dito lugar tayo. Tapno makita, ken ma'am amuyo akakalugar. Anya ngay. Di na bainan ka, Andrea. Tatang. Naitaka nga main. Sikat tinang irobo iti kabsat mo. Ha? Pinilit mo na asawa ko ni Mariao. Anya ngay tinagbanagan na ita. Nakakaasay. Naimbag ata di da nagkalaysa. Kasla pimpiman jay adem kapo iti aramid mo. Ay sapay masikugan. Tatang, di yun sermonan ni Manang. Madingamin ti style na. Naturturay pa yung siyak. Iso ti makakaadang agdisdesisyon. Ako namlan na saya at amin ngay bagbagana. Sorry, Tatang. Pakawanindak ko ma. Di ta adem ti pagkidawam iti pamakawan. Sana siya? Sorry, ading ko Pasensya anak la ko man. Awan anyaman na Manang. Ngamin, kinayat ko mutla ang tinapasamak. Tano talaga ajak ko makayat, adu ti pamuspusan. Adaditan, nalpasan ti amin. Tikit di rumbang aramidin tayo kat mga barwanan tayo. Wana ading ko, kat ikarik. Jakon pakibiyangan ta nyaman a desisyon mo, Romana. Rumbang lang. Tasan a robot na itakabsat mo o basta dikdik taramlatan. At dapat bukod na panunaw. Iso ano anya ti desisyon na respetuan. Nulakit deta pagsayaatan na. When now, pagsayaatan tayo amin. Uhan, Tatang. Biyag di tao. Ni, anyat orasan nga maumpelat na luto ang makan. Sapay mabisina kun. Ay na, pasensya kan anak ko Amumot ajak makaluto. Matumba agmat ngamin no pilitak ti tumakter. Ururayak ni tatang yung agapoy di bangkag. Taiso ko matagluto nga mawampay mat. Ni manang doon ang amin ngay. Apesan nga iso tagluto. Ay na, amumot nga dadya ka nakam ngaw awiran na. Kanayon laday tatirason na. Tapnosan ngagtrabaho dito nagtibalay. Makauma, Berna, anak ko, di ka kumagsaw iti kasta. Amom, narigat nagtrabaho dito nagtibalay, no anda ubeng. Nang runa, no kasya di na kayat ti paidiso. Kung konsintin yun, tumat namin di siya babae. Kat no nagsadot. Makikita mo't anak ko. Ano nakaturog di anak na. Trabaho na amin dito nagtibalay. Iso adi ka kumamot aglablabos kan kwa na. Pangaasim, Berna. Apay nga gungungat ka, anak ka. Mabisinak! Mga anak ko mga mawang magayam na luto ang makan. Ay niya,
Dahito ti pagungong tam. Kaya mabalin ba't ngagluto ka iti kanam? Adamot ni Manang Dona dito balaya. Iso kumamot din na tagluto. Awa mo tararamidan na. Ay na, amo mga dadya ka anak am nga awir na. Uray kayat na nga agasikaso dito unag ti balay, di na maramid. Gaputag sangi mo di anak na, nukas di padawan na. Uno, pasublat na iti sa balay. Ay, dayta ka na yung tirason na. Makauma talaga. Saan ko man anak, no kastamot lang, iso ka na yung tirason na. Tapno maliklikan na ti marami dito balay. Anya? Oh, apay akas ta tilangan bakit? Di ka matagtagar eh. Ada ka di pare ko? Lakay. Nangag ko amin na saritaan da tatangkan ber na nga ading mo itay. Ha? Anyat nagsaritaan da ya? Diyak nga min nakaluto itay. Gaputa kas taon ni asangit ni baby. Isupay lang din na si Kasok. Ngam simmangput ni ading mo nga awan na luto amakan. Kat ni, kas taonay mo tinapungtot na. Sakit siyak ti pagpupudutan na lakay. Anya? Nakunana ni baby aka na yung tirason ko. Tapno sa anak ka no at tumulong iti trabaho diti balay. Ay na, Diyos ko aya. Di nalam mo tirigat at anak na. Makitkita naman nga ubbaek ni baby nga agtrabaho diti balay. Italang matadyak nakaluto nga adun na sa una. Ay, una yung tikabsat ko. Sana nasayat da dyan yung bagana. Ala, bayang. Siyak ti makamukan ko na. Bagbagak tikabsat ko. Berna, ading ko. Di ka kumamat aglablabas ka ni Manang mo adona. No da maaramid dito balay, tumulong ka. Manong, Rumbang lang nga sursurum dagiti trabaho dito nagtibalay. Ken may sa, nadamag kong adan kaayan ayat mo. Kasano nga, no makiasawa ka. Awan pa yung at trabaho. O di ka babain. wen manong. Jak kayat agapulang ka dagiti maarami dito unag tibalay ti makagapo. Iti diyo pagkinkin naawatan ka ni Manang mo. Taam mo mat, nga daw awir na. Unay kamatan Manang Dona? Nagipulong kagaya mi tikabsat ko niya. Ha, si kalang arudan tawan mararamidan na diti balay. Si kapay tadaganas ng agipulong. Berna ading ko. Pasensyakan. Naibagak dahito ka ni Manong mo. Gaputa kayat ko kumapalagipan na ka. Palagipan? Wen kayat ko nga minasursuruan mo't nagiti trabaho diti balay. Di ka kumagong unget no kasdi nga adupay ti matrabaho. No di ka tumulong ka kuma. Kanayon nga minati cellphone mo latan ti gem mo. Anya? Siyak pa niya talaga ti pangibagamit ti kasta? Ha? Nagturad ka mat na babae? Si kalang arudan tinaykamkamang kada kami? Rumbang kumamat nga ramidam dagita? Anya? Anya nga ti kayat mo? Da kami tagluto para kan ka? Kasta ka di? Agbayin ka mo ta? Ha? Anya matan? Tunggal sumangputak dito palay. Agkaywara ti diaper kas kadanya pa di tawara. Ay napasensya kan anak ko. Saan na nasango ni Manang mo nga imbasura? Tanay, agsangsangit siya anak na. Ha? Kanayon lata na kasta tirason na. Makauma na talaga. Aglablabos ka na. Nalabos una yun dahil pa nagsasaong may papankanyak. Berna. Ni, pudno mo ta. Kanayon matlat na nga irason mo dahil anak mo. Tapno isula ka na yun ng tikiga, ma'am. Gaputa di mo kaya tagtrabaho dito nagtibalay. Talagakit ya sa dut ka? Anya? Awanan kay tibayin, Berna. Siyak pa'y ti pagsawami ti kasta. No amom la kumatirigat anak na. Sapay la kumatainton si kanto tagpamilya. Saan mo to mapadasan amin dagita na isawang mo kanyak? Saan nakakaskan ka agarampang? Saan nakadarasudos? Iti ang nyaman di ta desisyon ko. Iso nga muk tararamidak. Kan, oray makiasawa, awan bibiyang mo. Anya? Dahito ti tandanam. Jak to pulos maipadakan ka. No saan ka kumagarampang, di saan ka pa naganak. Di awan kumapay tilapad. Tapno maaramid mo amin na nasken nga ramidam. Aglablabas ka anak ko. Di mo amaw no adya tirigat yada anak na. Iso adi mo kumapagsasawan ni Manang mo aduna itisan arumbeng. Pudno matibagbaga katatang. Isupay lang ti husto aya? Ay, respetom kumamit
Saan ka akasta? Isurusuro na kalangarodan ng musong batang pay langit ibaribat. Makauma dito abalay. Siyak man langan ti pumanaw. Anya? Agdan na kami latan kanibuy akaya nayat ko. Naimbag pa'y di balay da, tatunggal mapanak ijay. Nadalos ti masang putak, asikas wanda kiti husto ijay. Sana kasla dito balay. Manipod imay day tado na dito eh. Kaslamutan baboy tagnanaan. Makauma! Anya? Masikog ka kunan? One babe, masikukak. Diyak amo no, kasano nga ibagak ka dananang kantatang. Mabuto nga. Ako dak pa nakasagana iti day tabir na. Ado pa iti arapaat ko iti biyag. Saan nakaraman day ta? Iparagrag mo langan. Anya? Awanan kay tibain? Kalpasan ti amin? Kasto ti bagam kanyak? No di na kami takderan itagbalin nga anak ta. Adakan ka day ta. Ngampulo sa di mo makita ti anak ta. Iti uray ka anuman. Tandaan am day ta. Amang ano di mo amo? Asaan apabor da mamakan papakan ka? Bukod mo mat akapanunutan ang makidin na kanyak. Sana ya? Saan ka mat apinilit? Anya? Sana kaya da mamakan papa? Tikaskan ka nga agin babak nang. Agasa may takas kala donya dito'y balay. Awan amom at trabaho. Ultimo aginaw iti pinggan. Anya? Iso ano siya tisi ka? Agawid ka ni Jayan nyo. Ado pa'y tinaskan apaka kumikumak. Berna, manon nga aldaw ti bado ti anak mo dito yung anak kababad. Nga maging gay ta, di mo pa ilan na ilaba. Ay na, sigurado anaangot dagitan. Dagito'y daya permetlaan dito'y ngagkaywara, isimpam ah. Ay, pasensya kay pailangan, jak namin maibati ni baby. Adda ngamin ngagsangit no kas di ngay disok. Berna, di ka kumanagan anak ka, tap no makalaba ka. Ha? Manang dona. No di mo kumanapan insaksag ti bagay mijayan ni Boy akayan ayat mo. Di saan ka kumakastay ta? Pakawanan nak kumamanang dona. Amo ka naglablabusakan ka. Nagisawang iti saan arumbang may papankan ka. Ngam na amiris ko itandag iti bidot ko, manang. Nasayaat no kasta. Rumbang lama amiris mo ha. Nang runak at si kalaang ti tumakder nga ama kan inaday ta anak mo. Manang dona. Ita, marik na mo no kasano karigat tagbalin nga ina. Di mo marami dagiti banag akayat mo nga aramidan. Nang runa no kasta naririta anak. Ultimo panangan, di ka makapangan iti husto. Gaputag sangitan ni baby. Manang. Amom, jak amo no anya ti ibagak itaken ka Berna. Numaasyanak wano ibagakken ka agunggunam. Gapoy ti panaglablabos mo idi kanyak. Apay ngagsangsangit ka anak ka. Mababainak ngamin ka ni manang dona itan tatang. Mariknak itan dagiti nagbidto dagiti kalabas. Panagkunak at dapat narigrigat ti mapaspasarak itangam ni manang dona. Impagarup ko no kas jila ang kalakat agbalin nga inangam saan matkayam. Masaya at nakaamiris ka anak ko. Ita amo montirigat ti ada anak na. Nagrunaken ka. Gaputas si kalati tumakder akas amaken ina ti anak mo. Ad-adda narigrigat. Tatang. Manong Jeffrey, pakawanan nak ko ma. Gapo ka dagiti magbaga kiti kalabas. Amok, ado dagiti na ibagak kontra kada kayo. Nang runaken ni manang dona. Ading ko. Naamiris ko ita na saan na nasaya at dagiti impakpakitak kada kayo. Agyaman no kasta ading ko. Ket nasaya ta nakaamiris kan. Sapay la kuma tasanan na maulit pa iti amin. Ken sapay la kuma tamang rugi ta. Ket nasaya aten tilindangan nyo iti asawa. Uwan manong, no itakat dinak pa'y napakawan ni manang dona. Mawata. Ngam, saan na ka maumang agkid daw iti pamakawan kan kuana.
ita mariknamon ti kasi tirigat ni manang mo aduna ide. Idi basit pa iti anak na. Nanang, narigat saan aya? Di mo maaramid dagiti kayat mo nga aramiden. Ultimo mangan, di mo maipamaysa iti oras mo ti kankanab. Gaputad dati ubeng, agsangit latan nga uray madama ti pandangan mo. Nanang, no agdigos ka, may sa minuto laan. Di mo pa'y masangot agsagaysay. Kanaminin, nariga ti trabaho ti may sa nga inaanak ko. Kanayon ka mabambanog. Ay, sapay ko matasaanan na maulit pa iti kasi ti inaramid mo iti ipag mo ha. Saanan nanang? Naamiris ko ang makapasakit kayam itirik na ti kasi tinaisaw-sawang ko kankwana. Nasayaat no kasta anak ko. Laglagi pam nga amin na sana nasayaat nga ibagam. Nang runa, no pakasaktan jay tao, namnamaam agsublintokan ka. Kat ad-adapay anarigrigat ngam tinapadasan na. Nanang, naibagak day ta, gaputa, ni manang mo aduna, nasaya at tinagtungpalan da kan ni manong mo a Jeffrey. Agtintinulong da para iti anak da. Angam si kangay, pinanawan na ka ti ama ti anak mo. Nana, husto kayo iti dayta na ibagayo. No daytoy man tinaipaay adusak, gapo iti kinadakas dagiti imbagbagak. Aklunag. Kat isomatan ti rason wenno makagapu ti panagbalbaliw ko. Auntie, adakad ba kasi mangpat ni Mary Joy? GF ko. Aniya, di matimbaga ka di ka pa'y lamaki girlfriend. Tagad-adal ka pa'y laang iyan. Sorry auntie, adda ditan. Hindi kayo kuman nagsermon. Agbain kayo kumamat itig GF ko ah. Agmano ak nana. Auntie, apay atinit pa yun ti ima ni Mary Joy. Diyak kaya tararamiden nyo. Ag-break kayo. Tagadal kayo pa'y nga muna. Makauray day tayat-ayat iyan. Nasapa ka na ulila. Panunutam kumamot tirigat ti panagbiag. Ikarkarigatan ka lang aruda na pag-adalan kastapay lang daramidam. Sana mabalin auntie. Ngamin, masikugon ni Mary Joy. Aniya. Ikarik auntie. Oray masikugon ni Mary Joy. Sa anak nga agsardeng ag eskwela. Basta agnad ko man dito balayo si GF ko, auntie. O sige, umanugo ta. Ngam iti may sa kondisyon. Iyan. Ha? Anya da ito, auntie? Paikat yo ti sikog tinubyam. Anya? Ubing ka pa'y unay ngagbalin nga ama iyan. Siyempre, numakaadal kan, isudan ton nga ginati papanan ti sweldo numakatrabaho kan ton. Kasanuak matan nga yan nagpapaadal kan ka. Ha? Agsubad ka pa'y mat nga umuna asa kan tumangasawa, iyan. Wenno saan, already kakit di pa'y kumamangasawan. Auntie? Iso ano kaya't mapatgat tikid daw mo, aramidam timbaga. Kat numapukaw ti sikog na, ibagam ka ni Mary Joy, taliklikan na ti agsikog. Onya, kaya't mo ti kondisyon ko? No di mo aramidam timbaga, lading itak, ngam na saysaya at la pumanaw kan dito balay. Kat saan ka magta na pag-iskwilaan? Kasaritak tinubyak, auntie. Anya, apay, maiturad mo nga ramidan ti kasta iyan. Kaya't ko ti makadal, Mary Joy. Amumuta na sa apa ka na ulila. Ano jak agadal? Kasanon ti masakbayak. Kat, umanugot ka iti kayat ni Antim. Pukawam ti mismo ang nagtaod kan ka. Una, kapilitan ah. Tap na pagtuluyan nak nga giskwela. Pagtalawon nak mat, no jak aramidin ti kondisyon na. Awan mo't papananta no papanawon na ta. Di ta mo't mabalin ti agawid iji balayo. Tako naman naulpit ti agsyuman kan ka.
Uwan nga ron iyan. Kasano? Paikat ta? Kuyugan na ta kanon ni auntie. Mabutengak. Nagbasultan. Di ta ko man layunan ti basulta. Panunutan ta ti masakbayan ta, Mary Joy. Saan na bali ti anak? Ta makaaramid tanto manan. Inton makalpasak iti panagadal ko. Manjak iyan. Mabutengak. Adun dagiti nagar-aramid iti kasta. Iso di kag butbuteng. Kasta lang iti damo. Ang inton nalpasen. May katen ti buteng. Iyan. Agpakuyog ta kani Auntie Chona inton bigat, Mary Joy. Para dito yan, ading. Nala, dumsaag kayo ni iyan. Nakadanon tayo. Uwan, Auntie. Umay kan, Mary Joy. Kibinang kan. Iyan. Naglamis ti imam. Apa yan? Mabutangak. Darasan niyo Di ka ginag-ginag tanim mapapanan ti oras. Umayan, Auntie. Urayan tayo kanubi ay tadala na panan na. Mary Joy, apay akas na din suram. Agpuspusyaw ka. Ako, Auntie. Mabutbutang kami ni Mary Joy. Auntie. Day tanto ka tadi kag pampanunot. Day talaga talyo ngamin tinunulayo. Day talabukod yo pagragsakan. Nagpadaan yung awan manaknakam na. Makaisis buak. Ada ka di pagisbuan dito auntie. Iyan, kuyugam. Ada pagisbuan ni Jelikod. Uwan, Auntie. Ala, umay kan, Mary Joy. Agsublitan iti ayan ni Auntie. Nakaisbo ka mo tan. Manjak, pumanaw tan dito Anya, sana mabalin. Adatan dito pumanaw tapay lang. Basta pumanaw tan iyan. Papananta ko mangay. Awan amok abapanan, Mary Joy. Niantik lang ta mo kapag kamangan ta. Basta pumanaw tan dito Oh my God, darasan. Manjak, dito talang. Mapantakid din iti ayan ni Auntie. Asino ti William? Da kami ti sikugko, wano ni Antim. Ni Auntie Chona Taiso ti makatulong kanya, Mary Joy. Anya, awan gayang padagmigan ka. Didakan! Mary Joy, batay lang! Saan kami gaya manapatagkan ko, ana? Tadi na kami may laban ka ni Antina. Bye-bye amon no pimanawan, iyan. Auntie? O, di kagliday. Tano talaga napatag kay Tinobiam, saan nakabasta panawan. Kitaman di naramid na, di na pinanunot tinapinta sa masakbayan nyo. Auntie? Di mo surutan day dya babae ta siguradong awagan na kaday dya, kat ayaban na kaidayan na. Dahito titandaan am iyan, no jay nobyam tipilyam, isardang kumatan timang tadi titulong kan ka. Makamukan itibiyag mo. Hello, Ian. Saan ka kuman ngawagan? Tamadi pay lang tiriknak. Gapoy ti saan mo apan nang ilaban kada kami iti sikugko. Ngamrumimbaw lat ti panagayat ko kan ka. Iso nga inawagan ka. Tet, ayan mo ita? Adak di ti balay ni apong ko, Ian. Anya? Umay ka ditoy. Napintas dito apag naadanta. Naulimak dito ang lugar. Kan saan tang agbisin ditoy. Tamabalin na tagmula-mula. Kaya ko ti maka-eskwela, Mary Joy. Isala din ito. Ngayon jak sumurot kan ta. Anya? Agmula ta iti aduan natang tagurnong ta iti pagadal mo. Narigat ti bagbaga, Mary Joy. At least niyan ti Chona. Ta sigurado ang mapagadal na. Iyan? Sige, tali, ang dapat klase. Bye. Kunak alipata ko ni Iyan. Ngamjak maaramid. Rumimbalot ta ti panagayat ko kan kuana. Sapay ko ta makapanunot tumot laang. Katda kami matlaang iti sikug ko ti pilian na.
Ay, dakelen ta si kugmuapaok. Haganak ka iti mabiait. Uwan nga rod, Apong. Ag-exercise ka. Magnaka iti agsapakin malam. Tapno nalaka ti panaganak mong tawan. Uwan, Apong. Tanwawan exercise mo ay marigatan ka nga aganak. Malatong palam ti bagbagakwan. Uwan, Apong. Kumusta ngay may ti ama ti si Hugmaw? Kano nga umay? Apong. Nay, apay nga agsangit ka ngay. Awanan. Saan na nagparparik na tinobyo, Kapong? Saan nakaripreplyan? Kandi na sungbatan nagiti awag ko. Ala, di ka na agladladingit, apok. Tama nga lumapit taranta si Kugmaw. Apong. Bayaan mo na, no talagang awanan bibiyang nakadakayaw. Makumikom siguro iti panagadal na. Kat, kumusta ti panagadal mo, Ian? Mayat mo, tanti. Medyo marigatan na lang. Nagrigat eleksyon ni. At dapay bagsak ko. Anya, kat kasano nga rod daytan? Sayang ti may baybayad, no damit gayang bagsak mo. Ag-summer class ako na, anti. Anya, katuwa na, sayang mo't no di ka makalpas. Kakaisuna na rugyamon. Oo, anti. Agadal ka nga minanaimbag liklikan pa lang tag cellphone. Agbasa-basa ka tap numaa sa tautak mo. Oo, anti. Wano ang mga nadaman sa bala nobya mo. Awan, anti. Tako na mo tadyak pa'y lagar aram. Rumbang laang, tane, adon, tigastos ko kan ka. Sa bagay, inlistak mo't kit di amin na nagasgastos ko kan ka. Nakalista amin iyan. Iso nga gadal ka na imbag, tapno makatrabaho ka. Adto iti sapaw, apok. Agigok ka. Tapno adda suswan ta anak mo. Inikak iti adu alaya da ita sapaw tinitip amanok. Agyaman nak, lolo. Nakaturog man ang anak mo. Naglukmag nga ubeng. Nagguapaw. Lalaki ngagpaisaw ang karuprupam. Apong. Magtanggad ka iti hustuwan. Siyak pa'y lang ti aglutaw. Kas kada aglaba. Kasi kayo mo't, Apong. Lakay kayo da kayo kit ninti mga asikaso kanya. Kapilita na. Tawan mo't bibiyang. Jainam kan ka. Jay mo't agsyuman kan ka. Ti ayan ti atensyon na itan. Kan uray ti ama ti anak mo. Awan mo't pakibiyangan na kan ka. Apong. Sa nabalay ta napigsak pa'y mo't. Tulungan ka. Ginggat ka ba ilak apaw. Papanam, apaw. Inak manan agburas iti mulak aparyaken tarong, Apong. Ay, naglawa mo tanti minulam iti paryaken tarong. Kabay lang maburasan namin daga dyan. Manang danak iti kaduak ngagtrabaho, Apong. Adan na kasaritak akaduak. Utangag pa'y lang ati purdiya na. Taitad kunto no makaapit iti mulak ka nateng. Ay, nasayat. Ano kasta? Mala. Gananos ka. Tandang tulat tayo lulungaw ti biyag maaw apaw. Kapilitan nga agano sak, Apong. Awan sa bali amang suporta iti anak ko no di siyak laeng. Ngamin, linipat na kamin anamin pinsan ti ama ti anak ko. Congratulations, Ian, kaanakan. Ay na, professional kan. Maestro kanton. Ang yaman na kiti ano siya nang padal kanya kanti Promise. Inton makatrabaho da kayo ti umuna pang tidak iti sweldo. Ay katrombang lang, Ian. Iso ano mabalain, di ka pa'y lamang sasawa. Agbayad ka pa'y nga umuna iti utang mo kanya. Oh,
Iyan, happy akit kita amtoy balay. Kit kita karon nakasano kadakkel ti patakder ko ante. Padakkel ti balayo. Ha? Talaga ka, anakan? Unante. Papintasek to ti balayo. Apaman na makatrabaho ak. Ay nahagiyaman nak, taamom ti tumalyaw iti utang mo na imbaganakam. Ay nasapay ko matasaan ka ngagbalbaliw. Sapay ko matadinak tubaybayan iti panagbakit ko. Saan ante? No dantong trabaho katag sweldo ak iti dakkel. Mangalak to iti babaunan ang mga sikaso kada kayo. Siyempre, busy ak to iti trabaho. Kaanakan? Dito ito ti pag-apply ak iti trabaho ante. Tapno asidag dito balay. Wen, kasaritak to ti am-ammo ka maestra. Tatulungan na ka makastrek dito. O sige ante. Kat, ang mga nadamot na nobyam, Awan ante. Kan may sana ka mga asawa. No sana professional ti asawaat. una, rumbang lakas ta. Tapno dwa kayon to nga agsweldo. Ay wan, awan ka din damag mo ka ni Mary Joy. In block ko ni ti Facebook ante. Nagdagulit. Kanayo na nga i-forward tila dawan ti anak ni. Jack lang nga ro dun replyan. Ay, talaga kamatan na kadayjay. Nang ro na itata nakalpas ka ni ti panagadal mo. Ay, kita maiyan. Wen ante. Di ka madanagan. Linipat ko ni Mary Joy. Nagdawat iti suporta. Ay kat puro wakak tulat tamat ha. Manumot la day tangay. Basit la maikisay iti sweldok to. Oh, naisagana kong dagiti balon na mapanag-review para iti board exam mo, iyan. Nagyaman na kanti. Lalaingon tag-review tapno makatrabaho kan. Wen ante. O sige, mapanak ka ro dan. Agbiyahe akon. O sige, ingat, iyan. Mary Joy apok. Ada manan tay truck. Amang angkat iti mulam anateng. Wen nga rod apong, nakita kita yun. Madaman tibunag dagiti tinangdana kalalaki. Ay nagadumanan ti apit mo ita. Nagtriplen ti apitem. Wen apong, sayang mo ti dagayo ditoy no saan masukay. Mulaan tayo kit di tap na da serbina. Ay, katuan na. Nanang! Oh, si Mangput kamat kaya man anak ko. Asinot ka do man nagawid. Ni Mimi akay ayam ko, nanang. Kandag iti daddo mapay aka adalak. Nala, ingka nga rodag sukatan. Kalpasan na, agmeryendakan. Aday jay lamisaan ti meryendam, nakaluban ijay. Wan, nanang. Ay, wan, nanang. Kuna ni Teacher Mikat, siyak kano ti kalaingan ijay school mi. Siyak ti kangatuan iti grade ita first grading, nanang. Ay, wow! Congratulations, anak ko! Ay naglaingan tayo apo ok. Sige, tayo partyan ka man itinitib aman ok. Boy, apo ok. Very good, to'y balong me Apong, adan nagatang ko apwesto ija ili. Pagtagilakwan iti agdudumaan natin. Kastaya. Kahit asino ti mga sikaso ngay. Siya ka, apong. Ay kadagiti mulam dito anat natin ngay. Adan kinasaritak may papaniti dayta, apong. Tangdanak. Anya? Dakdakkel nga minti kita, no siya ka mismo ti mangilako iti mulak anatang, apong. Ilako kiji ili. Ay kahit makamu ka. Hanggang nay, kita mo't tabagin Agina nakamot sagpaminsan na pa Hindi mo parigatin ti bagim iti katatrabaho. Wen, apong. Sana bale. Ado ti matangdanan di tamang tulong kanya. Ay naggagat ka pa. Amom ti dumiskarte iti biyag. Wen Uray awan adal ko. Masapul asurwak ti dumiskarte. Taday talaang ti wagas tapno pumintas ti biyag tayo. Ti kinalaing dumiskarte, apong. Oh, adan resulta ti board exam yo. Kita am na tanagan mo diti pagiwarnak, iyan. Wen ante. O anya,
Ada! Awan mo't, ante. Anya, apay ngay, di mo samot nga min linalaing ti examen niyo. Nagrigat mo ngamin, ante. Di ka sanuday ta. Ag-exam ka manan. Uwi na, ante. Ano usan tayo na? Sana balay. Tamabalin ko pa yung mati ag-examen iti maikadwa gundaway. Makapasa akton. Promise, ante. Nagngangato ti grado ti anak ko di ti card na. Diyos ko, agyaman naktain pa ayan na kiti anak kakas ka ni Boy. Nagsingpat ka na saririt nga ubing. Naibaglakit din. Tadyak impalubos ti kayat daiyan ka na anti na idi mapasamak. Ti panang iparagrag ko kumakan ko na idi. Agyaman ako na, Diyos ko. Nanang! Apay nga agsang sangit ka amang kita dita card ko. Kwa, lawan ni ragsak da ito anak ko. Maragsak anak namin. Tanasaririt ka nga ubing. Very good ka, Wen. Itultuloy mo kumatikin na singpat mo anak ko. Wan, nanang, laglagi pakmat akanayon dagiti isursurum kanyak, nanang. Wen, anak ko, kasta tirumbang. Maragsak anak. Kapoy di kinatulnog mo kada kami kini apong. Wan, nanang, uray awan tatang ko, ayos laeng, ta nakasingsingpat kamat unay. Nakasingsingpat kamat unay kanyak nga anak mo. Gapo ta ipatpatid ka unay, anak ko. Ipatpatag kamat unay-unay, nanang. Aday ta, na-deposit ko ti kwarta ti bangko. Agawid akon. Ay, kamaw dyanan na. Adamat laangan ornong mi. Nakasiguradon ti pag-adal ti anak ko iti koleyo. Kat iti mabiit, makabalay kami mutan iti anak ko. Agyaman nak iti kinaimbag mo kada kami, Diyos ko. Sana ka maumang agyaman kan ka. Tamo kasi kati amin ang nagkapuan nagiti bendisyon adumdumtan kada kami. Sikati mapadayawan, Apo. Sinalbag kit diti kastoy. Ante, Namin ano na nag-examine kay ti board. Ngambagsak amin. Kasano na itangay? Saan ka na maka-exam? Tawanan chansam. Namin ano na nag-exam ka? sorry, ante. Say-sayang ti gastos. Linalain ko mo, ante. Inaramid ko amin nakabalak. Tapno may pasak lang ti exam. Magamawan mo't lata. Kat, kasano nga roday tangay? Saan ka na makapagsuro? Tabagsak ka matiti board exam. Anya nga iti pangyaplayam iti kinamaestro nga inturpos mo. Say-sayang ti gastos. Magabrudak langan, ante. Ano saan nakagastusan? Ay na, awang kwarta kon. Manja kon iyan. Nauma akon. Yala, anak manitiagas ko iyan. Naibusan ti agas yun, ante. Anya, ay, sapay awan kwarta kon. Awan igatang ko iti agas. Awan mo't ngamin master ka na trabaho dito yung lugar tayo, ante. No madayo ako mo't. Awan mo't kaduayaw dito yung balay. Awan mga sikaso kada kayo. Di nakpampanawan na. Diyak kabailan dag may baysa. Taadon tirikrik na agiti bagik. Oo, ante. Dito yak lang. Angam na eh. Agrigat tayo mo't tayo. Tawan mo't nga rod trabaho dito eh. To'y nag-friend request kanya kiti Facebook. Ni Ian da ito'y I-confirm ko nga ta. Makam mo ditan. I-confirm ko latan. Tamangan no mangumusta laang mat. Aday ta. Itaman pa'y anak kalagip da ito'y a tao. Ni, umawagan. Sungbatak nga ta.
Makamuditan. Hello? Hello, Mary Joy. Kumusta kayo ni anak ta? Okay kami, Mat. Sika, kumusta kan? Baro ka ding account mo dahito eh? Oo, Mary Joy. Nagarami na kiti sa bali. Kasta ka di. Kat, kumusta nga itibiyag? Kastoy mangurkuranos. Di mat nakaandal ka? Di ka kadipay nakastra kiti trabaho? Jack may apply ti inadal ko. Sa anak man anak ka pa sa iti board exam. Anya? Nakita na kiti post mo. In-search ko ti FB account mo. Nakita ti ubing nga ipopost mo. Iso ka din ti anak ta? Wan, iyan. Ay, dakil gaya man. Mabalin tayo ka di pasyaran di tayo lugar yun. Iso na lang, tawan pagplete. Sige. Bayam. Da kami tagpasyar di ta iyan. Ipasyar ko ti anak ta. Umunag. Sana nakatrang ka dayta. Naimbag nga oras yun, auntie. Mary Joy. Kumusta kayon? Boy, anak, ag-bless ka ni Lolam. Agmano ak, Lola. Kasya na ka ti Diyos, balong. Mary Joy. Iso ka din ti anak mo? Wan, auntie. Ay, naharakupan ka man, balong. Magawanan lang ko, maapok. Ha? At nabasol ko kada kayo itinam, balong. Isa pagawanan dak ko, ma. Mary Joy, anak ko. Ay, agyaman naktada kayo. Siyak ka, ma'am, anak ko. Umay ka man. Ay, dakil ka na. Nagtaar ka, anak ko. Iso ti amam, anak ko. Wan, nanang. Takanayon mo nga ipakita ti ladawan na kanyak. Iso mabigbig ko, nanang. Mary Joy, pakawanan ako, ma. Sorry, iti panang talikod ko kada kayo, hindi. Sapay ko matama, pakawan na. Wan, Mary Joy. Pakawanan na kami ko, ma. Sorry, balasang ko. Iso ngay may kami. Tas idadaan kami ang makikapya kada kayo, auntie. Iyan. Lipatin tayo tinapalabas. Agyaman, nak. Talaga na kasing-singkot ka. Nukas na nga ron. Agsinublyan ta ko mamanan, Mary Joy. Lading itak iyan. Ngam day tatijak maipaay. Awan nga minan plano ka makiasawa. Time bukbuk ko amin nga atensyon ko iti anak ta. Amin na panagayat kan pamatag. Impay ko amin ka ni boy. Iso sorry iyan ha. Jak mapatgan tikid daw mo. Nasaya tadakan na nainsa. Nabayag ti bakasyon mo, ha? Sarani. Apa yan? Anyat sangitan nyo? Ala, sumrek ka. Natayan ti kakaiso na nga anak ko, sir. Di na nalasatan ti sakit na. Anya? Makipagladingit ka, nana. Kahit kaano ti tabon na? Diyak payam mo, sir. Tawan o sara ka kwarta. Ano ti kasapulan nyo? Pautangan kayo? Ala, ibagayo. Apay utangam, katawan nam na maam apagbayad na. Matit. Adarin medyo iti deta. No sana makabayad? Di santa swelduan, nga agkatulong diti balay. Oh,
Rane, bakutan ni Nana Insa. Manula atawon ng tinabati a panagbiag na dito'y lubong. Naimbag no maikaro na ti utang na king ka. Ang mga nunatayan, ngam di na pala nabayadan ti utang na. Di ka kadi madanagan. Tadyak pa utangan iti dakkel. Jay, eksakto lang ang usaran na. Di ba utang ko? Itata na itabo ng ti anak mo. Anya ti plano, Nana Insa? Agtrabaho aklata kada kayo, sir. Tawan mo't sa balya papanak. Kan ikarok pa iti utang ko kada kayo. Nasaya ta nalagit mo ti utang mo. Ikat mo na. Rumbang lang ay karon, ta inutang mo kat nga rod. Kan awanan pagyanak. Tawan pagbayad ko iti sigod nga inabangan ta anak ko. Hala, dito yun pala iti pagyanam. Agyamanak, sir. Hanggang sana libre ti panagyan mo dito ya. Ikarom, babaan iti panagkatulong mo. Wan, sir. Awan problema. Kabalak pa'y matkid di tagtrabaho. Nasayat nga rod. Ngaminton nakapsot kan. Kasanunto ngayon. Ha? Saan mo't amabalin ada kami timang taripato kan ka inton nakapsot kan. Nang runa no agkabaw kanton. Uray ipasuli daktulatan no jakon makabaal, sir. Anya? Awan problema kanya. Takababain mo't agpaasikaso aki din kada kayo kada kayo ti amok. Siyak ti mga sikaso kada kayo, sir. Takatulong daklaeng ditoy. Di mo nga rod itulok nga agsakit ka. Tapno agbyag ka pa'y itinapaot, Nana Insa. Dakas adamag matet. Ha, apay, Impasiradan ti negosyo ta. Tanatakwatan da, ti kaawan ti permit ta. anya, apay, asino ngay tinangitiktik. May sa siguro kadagiti trabahador ta. Kasano nga rudan? Kasanong ti pagbiyagan tarani? Problema da ito eh. Hanggang padasag a paremedyo. Sige, sayang dayjay. Sapay pimiksan ti negosyo ta. Maisirakit din. Di tamat mayalan iti permit da jay. Tawan mat papeles ti dagaan nagtuunan na. Kasano itan rani? Anyangin ti aramidin ta. Sir, anya ti kaya Panawan nakman dito itanapudo ti ulok. Wan, sir. Ay, apay-ingatan. Anyat mapaspasa amakin ni sir. Agungungat mo. Nana Insa! Umay ka man! Umayan, ma'am! Apay ka, day. Apay dagitan nakawarangain na poy. Say-sayangam tin na poy. Ay kwa. Jay aso itay, ma'am. Kurt, bye-bye amakasta. Di mo dalusan? Ay, sorry, ma'am. Jak nakita itay. Pasig nga imbaga ti aramidem abakat. Awampay umnaw. Anyan. Oray ni mamatet. Agungungat. Apay nga ta. Anyat mapaspasamak ka dagiti amok. Nagaapada nga ta. Awanan ti remedyo ti amin, matet. Talaga may pasiran ti negosyo ta. Awan nga raw da. Awan maaramidan tan. Kasanuta itan. Awan pulos urnong ta. Saan tamat ngamin anasaganaan. Iswa dita nakaurnong. Day ta ti kamalita. Tayo nun unata ti nagbarayuboy. Ngam tinagurnong. Kapilitan nga umutang tayo ti pagpuunan tayo ti sabali ang negosyo. Una, ngam pagutangan tangay. Hindi tata Flavio. Baknang dadya ka aruba. Iso ti ayan tinamnama ta. Sa bagay matki di ita lang nga umutang takin kwa na. Iso asigurado, apautangan na taday dyan. Ladingitek. Ngemjak may tenti katadakid dawan nyo, Rani. Matet. Kagod walang ti maipautang ko. At nangamin paggastusak. Sige tata. Numano ti kabalan nyo nga ipautang, isunti utangan mi. Ang masapol nga agpinirma tayo. Tapno awan ti rumuswa parikot. No bilang lang. Sige sir, no anya ti patakaran nyo nga agpautang, sumurot kami. Kat agyaman kami unay sir, tada maipautang yung kada kami.
Agkakaru ba tayo? Asino pa'y kumati agtitinulong no saan ada tayo? Mawatak ti sitwasyon nyo. Iso nga okay lang kanya. Rani kan mate. Ay, kurang ti pagnegosyo ta. Ngayon pautang ni Tata Flavio, bakit? Good. Pagutangan tapay ngay tinayon na. Ay, awan na mo ko na pagutangan. Sapay naksayanan ti kwarta. Ay, kasanon. Awan mo ngamin masapsapul dito'y balay. Mabit lang. Kasaritak ni Nana Insa. Ha, anyat ibagam kinkwana. Basta, mamuan to. Nana Insa, di mat nasingad kayo ti tunggal maysa kani Tata Flavio akaaro ba tayo? Wen barok, nasingput kanyak dayjay, apay aya. No umutang ka, pautangan na ka nga ta. Ay jakla mo Apay ka day. Padasaman ti umutang kan ko na nana. Barang pautangan na ka. Awan ngamin kanan tayo. Ada ngamin utang mi kan ko na. Kat jak makautangan. Mabay na. Kan sigurado adinak matla pautangan. Tadyak pa'y nakabaybayad. Alam na nana. Tapno tayo igatang tayo iti kanan tayo. Di ka madanagan. Tasaan mo abayadan. Da kami timang bayad. Basta sikat yung umutang. Anya. Tayo di sikat nagkidaw iti paburkan niya. Impay ko. Sana ya. Sige barok. Mano aya ti utangek. Oray, 20,000 pesos lang. Tapno da allowance tayo. Ngam ni. Di mo ibagbagang imbaon ka. Ibagam asikat yung umutang. Igatang mo iti agas mo. Kunam. Naimbag nga orasyo, Sir Flavio. Oh, manang insa. Si kagayam. Sumrek ka. Agyaman nak, sir. Anya ti maipahi ko. Umayak ko maumutang, no mabalin Pangaramatam iti kwarta. Pagpa-check up ko sir. Kan paggatang ko iti agas ko. Nangingina ngamin dagiti agas itan. Kastaya. Mano ko mati utang. Ay, 20,000 pesos ko mano adda, sir. Sige. Mabit lang. Taikan ka iti utangam. Ayan ti kwarta nga inutang ni Nana Insa. Tay nakagmarket. Awan bagas tayon. Di mo ala namin Tadamot pangusarak. Pangusaram aya. Ununaan tapay ti masapsapol dito'y balay Tanariga ti maawanan iti abasto. Inak itaya. Tapno umado. Anya? Sigurado nga rod nga mga baka. Mga bak ko nang ngamin Sana kasta? Rane. Nana Insa. Hinka man ilako dagito'y saan ang maus-usar a kaldero dito'y. Pangilakwak ngay, ma'am. Di ta kaaruba Ibagam nga original a kaldero dagita. Dagitay nginginaan kunam. Ngam ibargin mulatan. Sige ma'am. Kan inkantuman pa'y umutang kini Tata Flavio, nana. Naibus man tay kwarta nga inutang yun. Mabainaksan. Diyak pa'y nabayadan tay inutang ko, ma'am. Apay, mabain ka kini Tata Flavio. Ngamda kami nga amaw, di ka mabain. Adamot utang mo kada kami Saan aya? Wen, ma'am. Kan libre ti panagnaan mo dito'y balay may. Isu atong palam amin nga kayat may. Da kami laang tirumbeng akabain mo. Tada kami tibus mo, naawatam. Wen, ma'am. Pasensya kan, sir. Diyak pa'y la nakabaybayad ngam umututang akmanan. Okay lang manang insa. Anya ngay katawan mat nga ron ti sabali na pagkamangam. Tanatay matan ti kakaisu ng anak mo. Wen nga roon, sir. Pasensya ka talaga. Ne. Di kag sangit manang insa. Mababainak lang amin una, sir. Isa paspasensyaan dakla ko man.
Awan ti problema kunak manan. Ala, huston, di ka nagsangit. Tamaawatan ka, manang insa. Ket, nakautang? Wan rani, adan igatang iti abasto tayo. Di na kumakayat, ngam pinilit ko ah. Gusto lang ter aramidan ta bakit? Ninanain sa tibaunan ta nga umutang para kadata. Tainton santa makabayad. Ninanain sa tikamatan ni Tata Flavio. Wan nga rod. Saan na balay? Tanaasin ni Tata Flavio kadagiti kaski ni Nana Insa. Patsik adi na paayan day jay. Awan ba't kami ng pagsapulan ta? Masadutan kag negosyo na basit ti puunan. Ti kayat ko, tay milyon ti puunan. 3 dakkel adagos ti kita. Wan nga rod ah, ngam sapay ko ma. Tadan tulat tadumteng aswerte kadata lakay. Nanain sa, naibos man ganyan ti bagas tayon. Ingka pa man umutang ka ni Tata Flavio. Ibagam abayadam into nagtapos. Adun ti utang ko kan kuhana, sir. Mabaina kun nga umutang. Pagbainam ko ma, kat nakasingsingpat kan ka. Ngam, Alakit din, ingkan. Kanya ti maalam iti bain-bain. Agbisin ka, no, agbain-bain ka. Adang amin utang ni kan kuhana, iswa di ka makautang. Iswa si kan ti umutang. Tabayadan tayo to, no, adda kwarta. sir, Naimbagkan ka, tamay salakid daw mo kan kuhana. Kat ikan nakadagos. Mawatan na ka, tabakit kan. Alan ah, wala 10,000 pesos lang. Tapno, daigatang tayo, iti kanon tayo. Adun ti utang takin ni Tata Flavio rani. Noan niya ti pinirmahan ta nga utang ta, iso ti bayadan ta. Kat dagiti inut utang ni Nana Insa ngay. Utang na dagi jay. Saan tamot nga utang? Ha? Saan adata ti kamaten na? Gaputa saan mo't adata ti napanimutang? Awan kamat na kadata. Baunan tantukit di manan ah, ta umutang manan. Ta isuntumot lang ti pagbayad ta iti inutang ta kunkwana. Tata Flavio, ila ko min di balay mi kada kayo. Gatangan yon. Anya? Sa dinuntong iti pagnaadan nyo. No ila ko yon. Agawit kami ni probinsya, tata. Anya? Iso agatangan yon. Ikisa yun ton tayo utang mi kada kayo. O sige. Kasari, tak ti may isa nga anak ko. Tano kayat na kat isun ti manggatang. numayat kayo, sir. Agpaayak kas babaonan niyo. Tapno may karok ti adun nga utang ko kada kayo. Agpakpakaasiak. Awan namnama kapag bayad ko iti utang ko. No di ti panangikarok kada kayo. Agpaayak kas babaonan niyo. Katsanda kas wilduan tapno mabayadak ti utang ko. Sige. Kasi kamat manang insa. Iso sige. Agnaid ka, dito'y balay. Ay nahagya manak, Sir Flavio. Nagsaya at kaunay at tao. Nagapwam, kastamla ka na yun nun. Pasaray di ka agawid. Agawid ka langon no makalagip ka. Kwarta man kid di. Awanan, naabak iti sugal. Day tala sugal ti amom, naadikan. Si Kangay, naadik kan iti babae, sinalbak ka kidi. Klablatan ti ayuyang mo. Babae ti nakaibusan ti kwartam. Ay kag lalaki ka mo, ano kayat mo? Anya? Diyos ko, ikanak kumapahi itinananay apig sa akin sa lunat. Tapno makatrabaho akpay. Kat makabayad ak iti utang ko. No pa'y adamat basol ko, tanagpaloko ak kadag iti sigod nga amok. No apay met ngamin nga intulok ko ngay nalilaw dak. Jakmat ni namnama akas to'y taramidan da.
Ti panang ipasubo na kanyak. Iso asikala ko man ti makaammo kadakwada. Apo. Anay ko, anay. Ha? Apay, anyat mapaspasamak kin karan eh. Diyak makais mo. Nasakit ti pusong ko nung misbuak. Ala, agpada ta, oray siya. Nagsakit ti pusong ko. Diyak matla makaisbo. Anya, ay, adak ko na tamtay tagpa-check up. Anay. Adda, ng basito. Anay, tan. Tapno maamuan tano apay akas to eh. Anay. Rane, si kalakit di tinangakar kanyak iti sakit akimpot kanyak. Inakaran nak. Anya, Basol mo da ito Rane. Naalam lakit di ti agduduma ababa iti sakit mo. apay ngay, siyak pa lang tinakaptan iti kastoy. Apay ngay, anay. Kasano da ito yun? Nakaptanta iti saanan ang maagasan a sakit Rane. Diyak pa'y kayat ti matay Rane. Basol mo amin na ito eh. Matay. Ato iti kwarta, manang insa. Ay saan? Taado pa'y ti utang ko ken ka, Sir Flavio. Di mon pa kadanagan, tinaut-utang mo kanyak. Lipati mon dagi jay. Anya? Manulangan na tawan, ti panagbiag mo dito irabaw ti daga. Iso nga enjoy ang matiagbiag. Tauray siya. So magmamanulangan ti tawan na panagbiag ko. Iso nga anwak nga iti ado akwarda. Diyak matla maitugot na matayak. Ha? Iso baybayamon ti utang mo. Di mon bayadan. Ala, awatan mo na gito'y, tayin ka gumatang iti kayat mo agatangan. Ay na. Nagsaya at ka talaga tao, Sir Flavio. Agyaman ako na ikon ka, sir. Kandi mo pagdanagan, di pa nagkapsot mo. Ta dito'y kan balingag na aginggat ingana. Ha? Naistoryak ngamin, kadagiti anak ko di pa nagbiag mo. Kat nasyan na kan ka. Iso nga imbilin dati pa nagnaed mo ni ti agnanayon dito'y balay. Da kami ti makamukin ka, manang insa. Ay na, nakababain paikit din kada kayo. Nagsasaya at kayo at tao. Agyaman ak. Ala, di ka nagsangi. Nagagat kamat ngami na maibabaon. Kaya nasingpet ka. Iso arumbang laso badan mi, ti kinasaya at mukha na kami. Nang runa kanya. Rane, jakon kabalan. Uray siya. Marigatan ako na. Nakapsutan nga agpadpada. Tasaanan nga umunog titaraon kadata. Ngaron, Anay ko. dawatin talangan ti makawanti na marswa. Kadagiti nagbasbasulan ta. Tapno awaten na tayo ti pagarian na. Uwan Rane, agkararag taadwa. Nanang, kayat ko ti agadal iti kolehiyo tapno makatulong kada kayo kinitatang. Ay, kayat kumot ang makaadal ka iti kolehiyo, anak ko. Ngamamumot ang marigrigat tayo laeng. Nanang, Makilablabada kan makimanmaneho laeng iti tricycle ni tatang mo. Makamkamtud tayo iti kwarta, anak ko. Kasano nga rudan nga iti arapaap ko ang makaturpos iti panagadal. Agpatingga akadilatan diti balay. Anak ko, nanang, nangato ti arapaop ko para iti pamilya tayo. Ngam no saan ako na makaadal iti kolehiyo.
Agpatinggalangan nga rapaap ti amin. Ay, pasensya ka na. Talaga nga awan maaramidan mi kan ni tatang mo. Dagiti masapsapulan mi itinal daw. Kurang pa paggatang tayo iti kanan tayo anak ko. Nanang, kas kumaita, naibus man ang bagas tayo. Das ka na mapaanak man ang umutang kadagiti kaaruba. Naurnong pa yan ti utang tayo kadagiti tattao. Nakaululima ka nakatugaw iti tirasan nga ilay ng anak mo, bakit? Ay, kaya't nangarog ti makaadal iti kolehiyo. Ngamawan mat gastusan ng agadal. Masya nakiti anak talakay. Araramidak mo ti amin nakabalak nga trabaho. Tapno agbiag tay laang. Napaida ma talaga tigasat kadatayaw. Ay, lakay. Nang runa kat dimteng pa iti pandemya. Manmano ti rumora pasahero. Kaya't nasa wunday ta, basi ti mapasadaak. Ay, di tayo mapukawan ni tinamnama, lakay. Ay, nadagsan ti biyag tayo. Ang nasken ngagbalin tayo anatipkar. Agsingsing pat, kanagaramid tayo lata iti kinaimbag. Wen, lakay. Dayta ti kang runaan iti amin. Ti panagsingsing pet tayo. Bakit? Tilangan pagyamanan tayo kanya Apo Diyos. Naurnos lata ti pamilya tayo. Nga uray kin-kin niten na tayon ti kinariga. Nakapulos ka mat Elena, sa di mo ti papanam. Mapanak agsapul iti panggadak, tatang. Kasta ka di anak. Wan, tatang. Sapay lakumat at damangawat kanyak nga uray high school la ang tinaturpos ko. Anak ko, pasensya ka na no saan da ka mapagadal iti kolehiyo. Mawatak, tatang. Agyaman nak. Agpada kami kaninanang mo, akayat miya makaragpat kami at no magtang mo mati kolehiyo. Ang dakal mo nga rod ato bang ti kinarigat ti panagbiag tayaw. Tatang. Ay, kas kumaitay. Adaman nino may nang singir kaninanang mo. Di kakaiso na at ang danda naglaba, ay iso natin bayad na. Tatang. Imbis nga igatang tailangan iti karin tayo, bayad na kwarta. Sayang dayjay. Awan maaramidan tayo. Gaputa talaga mo't nakautang tayo kadag iti karuba. Dayta ti pampanunutek. Iso akayat ko ti agadal iti kolehiyo. Kaya't kayo ayaon iti kinarigat ti panagbiag, tatang. Anak ko. Makitkitak ti rigat yung agtrab-trabaho kan ni nanang. Iso akayat kayo at tulungan. Rimwaran na napan nagsapol iti panggadan dya anak talakay. Ay, uwan bakit? Di akong linapdan Gaputa kayat nati tumulong kadata. Maawatak ti anak ta. Lakay. Ay, naawang ti panagsarita mitay. Makonkonsensya ak. No kumata nagadalak mo na imbag iday. Saan kumamat akas iti panagbiag tayo? At daan na kumamat iti napintas ken natalgad a panggadan. Ken maikan kayo pa'y kumait tinapintas sa masakbayan. Lakay. Ay, kasanokat marigrigat mo't la tinagtaudak a pamilya. Panagtalon ken panagmula iti nagduduma nateng tinabangunak a panggadan. Dagiti dadakkel ko ide. Ay, una yan ti biag ti marigrigat. Di tayo pa'y makagatang iti kayat tayaw. Lumandan tayo man iti kwarta. Aglabas la kadag iti dakulap tayaw. Gaputa pagbayad tayo mutla iti utang. Wen nga rod Malatarubara ka pa nagpasada iti tricycle. Bareng ada mapasada. Agsapsapol ka, di bang ganda? Wan, madam. Kasapulak ngamin unay ti kwarta tapno matulungak ti pamilyak. Oh, anyang itinalpas mo? High school lang tinalpas ko, madam. Ganon? Sapay ko mata matulungan dak ngagtrabaho.
Amom ka dino sa dino ti ayan mo ita? Wan, madam. May sa restaurant. Well, may sa restaurant. Ang no madanon ti rabi. Agbalin at club dahi ti a restaurant. Anya? Okay, alaan kang agtrabaho, ha? Kaya magtrabaho ka iti rabi. Sige, madam. Mayatak iti dayta. Tinapatag at dapanggada. Ala, nalpasan ti sariranta. Agsubli ka dito inton rabi. Tamabalin mo ti mangrugi. Anya ngay ti trabaho may di restaurant anak ko. Servidora nanang. Ay na, nagsayaatan ta nakasapol ka dagos iti panggadam. Wan nanang, kinapudno na, mabalin kun ti mangurging agtrabaho inton rabi. Apay nga rabi iti pa nagtrabaho. Isukan mo ti kaduan ti tao nanang. Adamot ag duty iti bigat. Aldaw kan rabi. Madam, saan na dahito tinagsaritaan ta? Agserbidora akla ang dito'y Hoy, club. karaman da ito iti trabaho. No iti bigat, agservidora ka iti restaurant. No madanon ti rabi, agbalin ka aman nala. Ha? Saan ka niya kayat mo ti makatulong iti pamilya, Milana? Isong aramidan ti bagbagak. Agsala ka ti stage. When? Ngam, Ingkan! Pag-ura yung dagiti mang buyakan ka at customer. Dakal ti mayawin mo a kwarta no aramidam ti bagbagak. anya? Ikakit din! Sayang ti pintas mo no di mo iparang ka dagiti tattao. Nay, nagadumot ton dagita grocery items sa ginatgatang mo, anak ko. Wananang, para kada tayo dayta. Ngamapay ang nagadaw. Saan kayon amas daaw? Intad adagos jebos ko titangdan ko. Iso nga inggatang ko adagos kadagiti masapsapol tayo. Ay ha, wananang. Sige, mapanak biit iti silid ko. Agluto kayon iti kanan tayo kada tatang. Mas daawat bakit? Apay ang nagaduti makan dito lamisaan. Ginatang day ti anak ta. Anya, nangalaan na nga iti inggatang nakadagita. Inted ka no matadagos jebus na titangdan na nagtrabaho. Iso nga inggatang na adagosan iti kanan tayaw. Kastaya. Wen lakay. Ay tinasayaat. Inakayabanan ta anak ta. Tamangan tayon. Makita! Kay kayat na ka nagiti customer dito club Ilana. Ngamin, kabarbaro ka nagpintas ka. Saan la dayta? Mayat pa iti sukog ti pamaging. Madam, Oo, sige ti sumarunong agsala. Sigurado apalakpakan na kadagiti nagado a customer. madam. Araramidat lang daytoy para iti pamilyak. Gantap no makaurnungak iti aramatag nga agadal to. Ano gusto nga ron? Saan laman nala ti aramidan dito club ko? Ha? Anya ti kayat yu asawan, madam? Ala, dumngag ka na yung bag tapno maawata. Dakalaga tati agur-uray kan ka. No surutam ti bag ka. Anya nga iti aramidak, madam. Ay nagadumanan amakmakan ti adda dito lamisaan bakay. Wen nga rod lakay. Insangput manan ti anak ta dagita. Kan amam. Apay. Nang ted ta anak ta iti kwarta kanya kapag bayad ko kano kadagiti utang tayo. Ay dakalayat isweldo na iti restaurant apagpapayan na iti rabi ay. Unsa? Ay, Nasingput ka no tinagbalin nga amo na. Saan ang na-emote kan anda ka no tape no kwarta nga iti dagiti customer. No makurso na daan dati pa nagserbi na. ay, met, angarap. Nagasat nga ron ti anak ta, iti kasta nastrakan na trabaho. Wen lakay.
Ayan na nga ni Elena. Matmaturog. Ay, Di mo singaan. Tanay, narnakanan dyan anak ta. Nabannog siguro. Madam, nagdakkel mo bayad mo kanyak. well, kapot adakkel ti mapaspas trek ko, tunggal rabii. Ha? Iso asikay tanti star dancer ko, Elena. Manipod nagtrabaho ka dito yung club ko, nagpangato mo ti sales ko, nagtriple pa, nagitita tao nga umayakbuyakin ka. Madam, Iso lalay yung tiagsala. No, damang i-table kin ka bak nang, mapan ka dagos. Nawata? makonkonsensya ak. Saan nga mo dagiti dadakkel ko amay saak gaya man aman nala, madam? Anya? Tiam mo da, servidora ak langay ti restaurant. Ay na, Elena, panunutom ti masakbayan. Saan ka di akayat mo ti makaadal iti kolehyo? Uwan, madam. Oh, dahito yung ti gundaway mo. Tapno makaurnong ka iti pagmatrikula iti kolehyo. Madam, Pagpilyan ka. Anya ti kayat mo. Di makitkita ang agrigri ti pamilya. Wano agbalin ka langan aman nala. Tapno ado ti kwartam. Oh. ha? Agpili ka. Narigat ti agbalin ang marigrigat. Tandaan dayta. Ay, adan bukod ko at tricycle bakay. Wen lakay, ginatang day ti anak ta. Ay, nasaan ako na makipaspasada. Bukod ko na tricycle ti pagpasadak. Ay, na makaurnong tayo ni iti kwarta bakit. Saan tayo na makamkamtod. Wen lakay, ay na maragsakan ak launay. Gaputan nakasarak iti nasingput nga amo ti anak ta. Huwag nga rod bakit. Kaya nagadaw ti awawin ni Elena amakmakan dito'y balay. Kita nakagatang pa yan iti nagpipintas abado na. Wen nga rod, ay naamo na pa yan nga ornosan ti bagina. Naka-make up arumwar. Nagpintas ti anak ta no nakapostura. Huwag nga raw. Ay na, kita amat ati kinapintas na tunggal rumwar. Ay na, mayaat. Wan, tinawid na ti kinapintas ko. Ah, Anak, mabait man laang. Apay ka dinanang. Adda sa bali amadmadlaw ko kan ka. Anya day tananang. Apay akumutkutong ka. Ha? Imo nagdagiti matam. Kan rimapis ka. Adda ka di sakit mo. Ni, awan sakit ko nanang. Apay ko mga agsakitak. No talaga nga awan sakit mo, itay pa'y kumanagpulis ka ama pa nagtrabaho. Nanang, nagpusyaw ka pa yan. Kaslawan ng daram, kanayon ka nakapupok iti silid mo. Anyat mapaspasamak kan ka. Nanang, agtayak man ang ti panagkitak. Maulawak. Ha, ay Diyos ko. Ay, Diyos ko! Ay natali mo daw ang anak ko! ay na anak ko. Adagayam nakaarwa sakit mo. Kit naalam ka no dahi tayo tinagduduma lalaki ko na ti doktor. Pagawan ng dak. Nabayag nga inlimod ko anak kaptanak itinadagsan na sakit. Katadan taning tibiyag ko. Nagbalinak at GRO iti may sa club. Kat ijay tinakaalaki ti sakit ko. Nagduduma lalaki tinangusar kanyak. Pagbabawyak ti amin. Anak ko. Sapay la kumata mapakawandak, tatang. Di kagdanag. Napakawandakan anak ko. Agyaman ak. Ay, Inaramit ko laang daytoy. Gaputa kayat kayo at tulungan. Tapno makaurnong ak iti pagadal ko. Ngam kastoy matan tinapasamak kanyak.
Elena, anak ko. Nanang, di kay kumagsangit. Tapno sana nadagsan ti parukong ko apumanaw. Anya, Anak. Di daksangitan. Si bibiyagak pa'y makapagkidawak pa iti pamakawan kada kayo. Kang runaan iti Diyos. Elena, anak ko. Tatang, nanang, nagsayaat kayo kanyak. Impatagdag iti kastaunay. Isuapat-pat kan kayo mat. Unay. Anak ko! Elena. Ay, saan ang gagangangas na anak talaga? Anak ko!